Nagkahiusa ang tanang Kapuso stars o Kapuso executives alang sa pagsaulog sa 75th anniversary si GMA Network karong tuiga. Mga representante si GMA Regional TV, lakip sa mga nakisaulog. Ano ang report ni Mark Reggie Abella? Star-studded, sophisticated, and heartwarming, the GMA Gala 2025 served nothing but unforgettable stunning moments. Elegant in white sila PBB Celebrity Cola Big Winner duo Mika Salamanca o Brent Manalo. O big winners usab ang duha, human mi daog isip couple of the night. Glowing as always, si star of the new gen Jillian Ward in a powerful red gown. Mala Prince Charming usab si pambansang Ginoo David Licauco sa iyang soft cream pink tuxedo nga deserving isip GMA Gala Best Dress Award. Daog usab isip Best Dress Award si Beauty Empire co-star Kailin Alcantara. Scene stealer si Carla Abiliana o PBB Celebrity Collab third placer is near. Big young star of the night usab sila Charlie Fleming o si Will Ashley kauban niyang mom nga si Clarice de Guzman. Nirampa usab sila Shuvi Trata o Anthony Constantino. Royalty personified usab sila Kapuso primetime king o queen Dingdong Dantes o Marian Rivera. Gawas sa mga celebrities, serving dignified looks ang GMA integrated news personalities. Wala usab nagpauwahi ang GMA Network executives nga gipanguluhan nila President and CEO Gilberto Art Duarvic Jr., Executive Committee Chairman Joel Marcelo G. Jimenez o GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Misalbot usab si kanhi GMA Network President Menardo Jimenez o Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong. Invited usab ang mga balitang halid co-anchors sa GMA Regional TV nga sila Balitang Bisdak anchor Cecil Kibod Castro, One North Central Luzon anchor Chris Zuniga ug anchor sa One Mindanao nga si Sarah Hilomen Velasco. Thank you for being with us for all these years and we promise na ipapagpatuloy namin yung paggawa ng mga makabuluhang content and ang pagbibigay ng serbisyong totoo. To all the men and women of GMA, both in front of and behind the cameras, kayo ang puso ng GMA. Your dedication, creativity, passion, and integrity define what we are. And your collective work and efforts have made GMA what it is today. Maraming salamat sa inyo na. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella, Balitang Bisdak.